مامۆستادەم باش سپاس ji بۆ بەشداربوونا te. Îro 25 sal li ser şehîdbûna serkirde Kemal Ehmed Derwîş herwiha serkirde bûvire Şexmûs Yûsef re derbas dibin. Eger em vegerin bûyera beriya 25 salan. Ev bûyer çawa hata rodan gelo plan hata encamdan yan ne hûn wekû pedekesê çawa vê rojê dînin bîra xwe. باش روز باش سلاوريز Slav reis. براستي چونان امر كمال احمد باوي خالد وهبالي شيخوس براستي چوناوا خسارة مزن بو اشتوگرا كردي بگشتي راينين وبطيبات هركيش بارتياوي رجي ماموستا كمال يكي روشنبير بو سياسة مدار بو نفسكاوي دريج هبو چه ناکوکی نهبانه دندروی پانتیه داد کاربو هم بیز کربا و سر راوستابانه او ناکوکی چاره سر کربانه ما کمال احمد براستی جماره کمازن بود دندروی تلگرا کردی ده وکی دیجی تلگرا کردی و جواکا کردی ده یکی وی تایبت هبو ناف دوستو حوالی وی و هگروی ده و چوناوی جی براستی خسارت کمازن مرۆ پێویستە کەسێ وەکاوی یەکۆ جێ خۆدادگرت و تێبوو سەرکردایەتیە پارتی دوێ دەمێدەژی ڕەوشە پارتی درەوشەکە خۆش دەبوو هێزەکە ڕێخستنی جێوی هەبوو دتەوگەرە کوردیدا ئالێ ڕێجیما سووری دەژی گرانبوونەکە وینا هەبوو یانی Belê. Rola her du serkirdeyên Kurd di nava tevgera Kurdî de çi bû? Çawa kar li ser yekrêziya navmala Kurdî dikirin, bandora wan, kerîzmeya wan çawa bû gelo? Belê wek me got her yekî ciyê di tevgera wî di partiya wî de jimare yek bû mirov bêje û taybet wek me got destpêka gotina xwe de jî kesên welatparêz bûn û siyasetmedar bûn û nerînê wa ji nakûkiya re û nerînê wa ji pêşeroja Sûriye re û tevgera Kurdî re dûr difikirîne weka îro siyasetmedarê gelek nerînê wa mirov dikare bêje tengin û zêdeyî dora xwe jî tiştekî nabînin. Çûnawa jî duwêkê de tev dizanin milletê Kurd li Sûriye milletekî seraxa xwe ye ser îrokariya ye zimanê wî kultura wî duî û demê de danostandnek dihate kirin wek em zanin sozek hate dan bi mesûlê Partiya Beas li Hesekê her du camêr her du rehmetî jî rehmetiyê Kemal û hevalbendî wî Şexûz jî çûn wek hema ka fermî hebû bibînin danostandekî bikin ji bo deriyê guftûgo bêkirin û çûneka wan li Şamê hevê ku bikarbin ev nakûkiyê ser milletê Kurd vê çareserkirin mixabin piştî rûniştina wa bi saetê dirêj û vegeriyan bûyerek buhara çêbû di vegera wa di malê de û her du kesa jî jiyana Ew bûyer bi plan bû? Wallah em ez bi rastî em nikarin wê bêjin ez dibêjim yanî di siyasetê de hemû ihtimalat waridin û wek me got jî her du jî partiyên bilind bûn yek sekreterê partî bû yek jî pîlot bîroya partiya xwe bû ciyê giranbûneka wa dwarê siyasetî de hebû giranbûneka wa dirêxistina wa de hebû û çavin jî ser wa hebûn yanî em bikarbin bêjin wela yanî planeka wa hebû mirov nikare vê tiştê bêje bes tev wiya we rejima Sûrî mirov her tiştî jê dikare wek bêje biweqeyane yanî. Baş e. Mamosta duh salvegera yazan ya Koça Dawiya mamosta xebatkar Hac Diha Mîro bû. Her wiha îro salvegera 25 ya şehîdbûna her du serkirdeyên ku me behs kirine. Pirs divir de ew çûna kesayetên wek van di nava tevgera Kurdî de çi ziyaneke digihîne rol û bandora tevgera Kurdî li Rojavayê Kurdistanê? Belê yanî her yekî dua karîzmeka wa di hundirê rêxistina wa de jî hebû di hundirê tevgera Kurdî de jî giştî hebû di nav civaka Kurdî de jî hebû.
حاجی دام مثلا رحمه خود لی به 8 سال زندان سوری دمایه 3 سال زندان کی تایبت تنه مانه او اول بنده وی رحمتی نزیر و كنعان عقيد ومحمد فخري وخالد مشايخي وماموستا الشيخ قولين وانا بحموجي سركردایتی پارتی بون و جیانا که زحمتی زندان سوری ده درباز کرن بله جبر وقت مگود هرکی هیزا کوا جیا کیوا تایبت ده تفگرا کردی ده جی و ده وکی دیل دورو بروی جواکا کردی ده جی ابو ایرو راستا 26 ببوره 25 سال سر چونا رحمتی کمال وانا چبویا بس هیجی جیوا ده تفگرا واده و ده رخصنا واده هیجیوا یکی گوبه داگری حتی روجا ایرو بلکی حتی نه هاتیه کرن ام تب انه كسن وكوانا هر دمينة جيواد دلي هوالي وادا ورقصنا وادا ود جواك هواي كردي دا كهوالي رحمة خدلي به حجي دهان به وكا رحمتي نزير به وكا كمال بن اف كسن وشخصيات تايبت بن دندوري تفكر خود ودندوري رقصني دا جحمو آلي وجيان بله گلک سپاس جبو مامستا فیصل ناسو اندامی کمیتا نافندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پده کسی گلک سپاس جبو بشتر بوناته